Hi ma'am. Ngasi ay Kathenda Luxury aduga akhoi ine singna keno jawre haina 15 August jawre haina moi flag laina lerami adoi duga ina nungsina blog masa amtang semjage haina blog masa angka thangachabani mayam horen jengbisi ai thangacharake moina 15 August jawrapagi moina harauna celebration tawrami se mayam yengminasi jam nungsiba ama mapause jengo Independence Day jawre aduna ichena se phirang thel le me Indian flag se jengwiu ang khatang pilo ne jengene ngasi budi wali ngasi di tang hum tania bako 3 August ni aduga ase Indian flag se ma siga jawre aina nungsina siga thena le dami jengbiu maya 15 August jawre se nungsidra Indian flag se asiga Indian flag mana tau laijara ini ai leirei na tro se pa pa ram nungsiba se jango khoi ine se masi flag se leirei ni ai mayum da su achawa hoi na ma leira mayum da su pugini ai sina mayum gi masu singi leibiri ba Indian flag ni masiga nungti siga pojole pojon jara ma ngasi flag leiri se jengbiu nungsidra Indian flag ni ma nungsina leiri ni ai hange ine nang Indian flag leiri se nungsi bro nungsi kha kan hai do sahi ni na na mayam na khiat pa ya na ba do lau rei ba ina nang adu leiri do pesa do pamu bro pamu dra pamu de sahi ma ji hoi adu di Indian flag ni ko do phajana kitchen biro zum da su pubi khro mayam jengui che se nungsidra se Indian flag se torami se adoi nungsiban hina blog masang khak semja bani mayam happy Independence Day advance oina hairi niko mayam puna mak se phiran leiro hale se 13 August ai phiran thagale hojik tagi leiro re moya harau na agos jawre na Manipur 13 August be Assam 15 August 13 August phiran thagale ro phiran leirei do pesa ro pamu dro pamu de भारत की सही होई बगिनी से फिरान थागली से इने मसानी पामो सो लेना तरो इंडियन आई जानी बा पुलिस दे ले असम पुलिस दा अमना कुबिनी था बसुरी दुदी जय हिंद जय भारत हायरो पुसलो फ्लैग तो मनाकता जय हिंद जय भारत हाय बिरो जय हिंद जय भारत ai izagi to makta janda thangali hoi mayam jam nungsi mayam jengo siga khaden phamaga moina flag amam leina ngasi tang ahum ta majawri ngasi de moi celebration tawo hogot khare mayam nungsidra ado ngasi matang ngasi da koi blog se lo senjerege mayam da kai haiduri koi 15 August to jawre akoi gi Assam dadi 15 August to Manipur dadi 13 August ki hoina ngasi phiran leiraga pujarai hoi 13 August ai di BT Kendrajit niko aduga 15 August ai di akoi 15 August ai di independent akoi sadin noi bese independence day hoi hamayam happy independence mayam 15 August ki hujikte oina mayam ini mayam se harau ba celebration tawba hore thank you jam thagachari